lakkifne sabboontoota Oromoo bakka jirtanitti qilleensa irraa nagaan fayyaan kiyya isin haa gahu galatooma kalee akkuma waadaa seene ijoollee asirratti live yoo ilaaltan yoo amma friendii nagaafattan isinii deebise isiniin jedhee kara nama agam 50 moo hagana deebisee jira yoo so right away sa'aati kasan dura hin deebisne nam tokko iyyuu kasan dura weekii takka guyyaa 5-10 maali jedhe sa'a san keessatti ammallee viidiyoo kana malaaltan yoo amma nagaafattan isinii deebise warri friendii naan ta'in naan ta'a namtichi kun qaalii ta'uuf deemuuf duratti friendii namticha kana wajjin yoo ta'in isin jalaa hin gaabbitan akkasii dafa ammoo kabiltiginnaa uf jalaalee xaragaa akkam nagaa fayyaadha akkam jirtan nagaa kun Salahaddin Minnesota irraa ka baratame wamata kalama wanni lamaan san tokkoffaa haala as Minnesota keessa senatoroonni waraqaa nu katabdeetiniin waraqaan kun akka katabde very strong jajjaba jechuudha waraqaa jajjaba hinjifannoo guddoodha waraqaan kun akka katabame se asin dura nama kara warra officialota congressmota kara 22 irratti mallatteessanii officially Washington DC seene ka amma ammoo senatoroonni Minnesota lamaan dubartiidha lamaan kun ifa isinii baasuuf tokko takka keessaa haga nama jajjaba taate jechuun nama Ameerikaa keessatti nama irraa warra guddaa senior warra ta'e aga ta'e jabeenna warra prezidentummaa fiigaa ture prezidentii ta'uuf Donald Trump wal formuuf jechuun amma wannoon Biden hinjifatee bira tare jechuudha nama hagas jajjabaate jechuudha amma maqaa dhoyitee maqaa Jawaar dhoyitee maqaa ijoollee lamaa dhoyiteetiniin fi rakkinni Itoophiyaa keessa jiru furmaata itti godhuu qaba mootummaan Ameerikaa ammoo faanaa bu'eetiniin human rights rakkinni ilma namaa irra geessurra Oromoo irra gahurra akka dhaabanii jedhan tokkoffaa jira lammata ilmaan Oromoo wajjin hin dhaabadhaa jette afaan baafattee posti san link isinii gatee jira yeroo deemaa laalaa irra deebi'ate afaan Ingiliffaatiin wajjin dhaabadhaa jette kana jechuun maaltu fide kana wanni fide amma sarara jala isin jala sarara isinitti kana wanni fide walgahii ala godhannu warra diaspora activistii alatti goonu waan activity jala deemneetiin rasaasa dhuko afneen beeynu nama dhoyneen beeynu nama tumnee hin beeynu osoo rasaasa nu dhukaasanu hin haasoyne rakkinna keenya ibsina rakkinna keenya himna addunyatti rakkinna keenya ka biyyaa asii rakkinna hin qabnu bilbilin please nothing bilbilin ka biyyaa rakkinna jiru san asitti himneetiin ummata kanatti mul'isnee ummanni kuni bahee nu dubbataa jira hiriira nagahaa biyya alaati bahuun kalee warri asirratti dalaga gaafii nagaafataniitiin jettan bu'aa maal qaba bu'aan hin qabu jettaniitiin namni baay'een ka yaaddan akkasuma ammoo bu'aa hin qabu jettanii warri mana teettan keessattuu kun isin haa ga'u warri mana teettan magaalaa isin keessa jiraatanitti diaspora taatanii magaalaa isin keessa jiraattan keessatti Oromoon bahee qoonqa dhageeffachuuf bahee yoo hiree itti qabaatte yoo anjaa itti qabaatte ati hafteetiin hin jette sun ofii fi Oromummaan kee eenyummaan kee achitti deebii walii haa deebisu namni illee sitti dubbateetii fi miti ani sitti dubbadhee fi miti yookaan namni biraa bahi siin jedhee bahuu fi yookaan bahuu dhabdee fi miti sii fi eenyummaan kee consciencein kee ka jedhamu jira consciencein kee eenyummaan kee ka Oromummaa yoo ka Oromoof hin jirtaate san ofii deebisi magaalaa tokko keessa teettee yoo anjaa qabaatte yoo dalagaa hin jiraatin yoo ijoollee fi rakkatin yoo rakkinni biraas osoo kana dhageettu yoo magaalaa kee keessa Oromoo walgeettee baatee qoonqa dhageeffadha jetteetiin hin jette ati biraa bahuu baattee hafteetiin hin jette san Oromoofuun dubbatin Oromoo biyya dhumatuufuun dubbatin sun nabsee kennaa jira san namoota mana haftaniif isiniin jedha hajara san maal godhuu danda'a jira ammoo omaa hin godhu waan jettaniitiin hin yaaddan waan tokko jala sararee isinitti hin godha waan hin goone seetan malee hin godha takka jedhanii lama jedhan takka jedhanii lama jedhan lama jedhanii sadii jedhan har'a waan Ameerikaa keessatti hinjifannoon dhugoomfanne yookaan immoo injifannoon arganne waan diqqaa miti waan akka salphaatiin ilaalanii miti OMN irratti fi kan irratti isinii galee mul'isanii jiranii waan description yookaan immoo haala isaa himanii jiran hagam akka jajjaba ta'e sana jechuun dhiibbaa guddaa Pompey jechuun Secretary of United States ka Ameerikaa jechuun Prime Minister Ameerikaa wanna namticha santuu Oromoo wajjin dhaabadhaa jedhe takka jedhe Abiyyi Itoophiyaa irraa ka'ee Suudaan dhaqee maal dhagahee Pompeen achi dhaqee dhageennaaniin
warra Egyptii fi warra Suudaan wajjin haasa'uu dhaqe Pompeen jechuun namtichi Ameerikaa ministeera jechuudha. Wucci guddaa ministeera jechuudha. So achi kadhaqee abiyyillee achitti sadaqabee namticha kana achitti abboo jiratti sanarraa dhaabi jedhee achi dhaqeennaan maal jedheen beetanii Pompeen yoon dhageen dhagaa hin dubbisu jedhe nama ilma dhala namaa tutqu ilma nama mirga ilma namaa tuqu hin dubbisu jedhee jara lamaan ka Ingiliz ka Suudaanii fi ka Egypt dubbiseetiin hin deeme. Kuni maalirraa dhufe? Osoo har'a asii dhageeffachiisuu baanne, osoo karaa cubuu baanne, osoo baanee ala buluu baanne, osoo Washington irra dhaynee itti iyyuu baanne, osoo baanee hafuura tokko itti fuudhuu baanne ittiin hin jedhe uummanni kun quballee nun qabu sila Prime Minister akka barbare ala sallasatee okay National Park maali jedhee miliyoonota irraa guurata. Kanaafuu bu'aa qaba jechuudha. Wanni namni mana teettan isinii fi rabbi waliin beeka rabbi jedha manan taa'ina warri Ingiliz lallabatee jira sanillee kalee dabarsee irra har'a nama gaarii dhufe jedhanii bareedan dhageenya quba qabna. Awurooppaa keessaa Faransaay keessallee ta'uuf deema, Neezerlaandiin ta'uuf deema, Jarmaniin Muunikiin ta'uuf deema, Firaansiin ta'uuf deema. Innaa magaalaa tokko tokko ka biraatittillee Ingilizitti Biriteenitti ta'uu deema, Itaaliitti ta'uu deema. Akkasuma immoo Ameerikaa keessatti hagammaatu ala bulleetiniin occupied goonee jirra warra embaasii Itoophiyaa. Kanaafuu bakka jirtu maratti yoo kana godhuu dadhabde namni diiyaasporaa wallaahi billaahi ati oma takkattuu hin toltu. Yoo kana godhuu baatte hin saalfatin hin sodaatin nam tokko tokko araadaadhaan hin saalfadha fa'a maal jedhee achi dhaqeetiin oma takka hin buusu maal namni akkasii yoo jiru taate dogoggorte har'a bu'aan nu buufne kottu laali. Minisootaan isinitti hima of duuba deebi'eetiin taarikatti awwala addunyaarraayyuu Minisootaan tajalqabaati. Maaliifi House Representative keessatti warra Kongiresii warra House Representative keessa akka Oromootitti qonqa ofii dhageettee seeratti tumachuun Minisootaan ka jalqabaati. Sun bara 67 dura maal jedhaniin mootummaan Ameerikaa Itoophiyaa qarqaartu State of Minnesootaan hin deeggartu maaliifi Itoophiyaan mirga dhala ilma namaa xuuxii jedheetiniin Minisootaan takka jedhe. Denveritti aante Washington itti jette, Atlantaan hin deeme, Washington hin deeme, State of Nevada hin deeme, Colorado hin deeme. Kuni marti walirra bu'ee gaafa kaanii mallasiif yookaan immoo wayyaanii achirraa darbe jechuudha. Ka har'aallee ka ammaallee akkasuma deema. Pompee jechuun namticha ministeerri asii dhaqee ministeer xaqilaa ministeer Itoophiyaa dubbisuu dhabu jechuun salphina isaati. Salphina isaati kan isinii galee kan ka godhe ammoo nuhi ana sihi ijoollee diiyaasporaa keessattuu ta Awurooppaa ta waraqaa hin qabne ta maalii hin jenne waraqaa feetunarraa hafu bilisummaa yookaan immoo nafsee lubbuu warra achi dhumatu taraa jettee kaatee lubbuu ofii kenniteetiin hin baate akkasii baate ka waraqaa qabdu ka dalagaa gaarii qabdu ka mana qabdu ka jiruu gaarii jiraatteetiin waggaa baay'ee achi keessa Awurooppaa keessa jiraattu. Yoo ati kanaaf baateen jedhin sii fi rabbiin gaaf tokko of gaafata konshansiin kee maal godhe ilmaan Oromooti maal gumaache ilmaaf Oromooti jetteetiniin san si haa gaafatu. Lafeen abbaa ilmaan Oromoo ka jigeetiniin jedhe yoo obboleessa qabaatte yoo fira qabaatte yoo saahiba qabaatte ka isaanii keessatti si haa qabu yoo qonqa isaanii dhaggeeffachiisuu baatte ka achi du'u ka sheenii du'u ka cherchi keessatti kiristaanii du'eetiniin jedhu ka Oromoo ajjeesaniitiin jedhan ka shawatti fixan ka baalee fixan ka arsii ka wallaggaa fi harargetti fixaniitiin jedhan ka wallootti bakka takka sun nafiin ka fixaniitiin jedhan kun marti ilma Oromooti. Sun nafsee gabbaraa jira. Haati ilmarra du'aa jirti. Abbaan ilmarra du'aa jira. Kana ati garuu ka Awurooppaa fi diiyaasporaa teetteetiin suuna baasuu diddaaf yookaan ammoo itti baatee bira dhaabachuu diddaaf chaantiin gatiin hin sirbin yoo mara dadhabde bahiitii bira dhaabadhu ijoolleen hin geetti bahiitii bira dhaabadhu ijoollee tana bira maaliifi bu'aa buusaa jira ani wanni qaranqaa waan akkanaa kana wanni kana isinitti himuuf bu'aa buusaa jira jechuurraayi bu'aa buusaa jira wallaahi dhugaa isinitti himaa warra dhaqee qawwee lolurra har'a nutu bu'aa buusaa waan argee fi kalee fi har'a jidduutti iyyuu waan hojjaa argee jira waan nama abdachiisaa argee jira maaliifi osoo lolli nu jalqabee isin Oromoon achi keessaa waa balleessiteetiin jette warri kun karee alaayyuu lolataa jira homaan balleessine jedhan yoo lolatiin garuu ka afaan mi'aawuttuu sillee ammallee si balleessa gaabaha namni Oromoo yoo humna itti qabaatte
yoo conscience oromummaa kee of bira beeyteetiin an oromoodha oromoof waa buusa jette keessattuu namni diaspora keessa jiru namni biyya alaa keessa jiru bayaa wal bira dhaabadha warra qoonqa dhageessisu bira dhaabadha kanaafuu kana isinii dhaama media irra dhaqaatii kiyya jalallee dhaqaatii Facebook jala oomin irra dhaqaatii waan Minnesota irra dabre ilaaluun dandeettan Minnesota callaa miti ammoo Pompen ministerri Ameerikaa namticha san dubbisuu didee salphisee deemee paarkii kee keessa ati bashannani jedheeni akkasii biraa galee jechuudha kuni injifannoodha warri maal buusa jechuun kuni callaa waan buusu jettan akka jettanii hamilee of hin tuqina hamilee nama biraallee hin tuqina tokko sanii lammata ammoo ka biyya keessaa namni yoo qawwee qabaatan ulkaadda guyyaa yimataan qanu yimataan osoo sanitti ka qawweetiin deebiin diaspora biraatitti ammoo lama sheergata waan kana har'a wajji lama waan ajaa'ibaa arge tokkoffaa asiin dura akka isinitti hime viidiyoo asiin dura isinitti himeetiin jedhe gaafa Shaashamannee Jawaar galeetiin jedhu mucaan tokko du'ee jennaaniin namni diaspora baradhe ka jedhe kar oromoof miidiyaa mararra dubbateetiin jedhu oominni fi nama waan baay'ee irra dubbatu bahee maal jedhe sheem sun akkas ta'uu hin qabu maali ta'uu hin qabu jedhanii ummata san banaaleffatan Shaashamannee yookaan ammoo naannoo laangannoo kalulaan beekame ka wayyaanne xiqiitti fuudheetiin haga achirratti ummanni hagamee achirra dhumeetiin jedhe guyyaa takkittii san nam tokko taanaaniin balaa itti buusanii ilmaan oromoo akkas ta'uu hin qabu shanaafataniitiin si galee eegee raasaa akkas ta'uun qabu sun akkas osoo ta'uu baate cal'isaa jedheen gumaan utuu baasa gumaan nu haa gaafatanii yoo balleessaa qabaatte ijoolleen teena nutuu baasa ijoollee teena ittiin dubbatina amaarri yoo haga feete ofii namni isaanii nama arrabse nama ajjeeseetiin hin jedhe gondarin keessa nama ajjeese takkaa walitti dubbattee hin beeytu baateetiin nama keenya keessatti ganda keenya keessa kana ta'e hin beeytu jettee hin beeytu takkaa enu kuni azmaaronni as DC ciiftuu fi maal jettu sii galee kunniin akka taammaa hin bayyane fara takkaa oromoo irratti akkana ta'e jettee hin beeytu rabbii jedhaati warra barate jedhanii kenna ammoo doofaa achi taa'eetiin doktoraa fi piroofeesara ofiin jedhee waan takka namni yoo dogoggoreetiin har'a waan amaarri nafxanya daawon amaaraa waan jedheef har'a itti duulaniitiin jedhan mooraalii maal qabdaatiniin baateetiin akkasitti nama isa arrabsuu dandeettan yookaan immoo nama akkas jedheetiin jedhe yoo jedheetiin jedhe abboon mucaasan soqaatii akkasin jedhina lammata jedhi namarratti it's not moral baarkii gata oromoo protestiin kanaaf hin dhaabanne stupid akkasin jedhina amaarri dheengadda mana prime ministerii keessa taa'ee masaraa mootummaa keessa taa'ee beetuu የማይገባውን qeerroo ጭንቅላቱን በለው ወይተሲን jedhe amartichaadhaati loltuuf wayta ጭንቅላቱን በለው ሲን jedhe amaarri tokko bahee sii dubbatee isaat bahee sii dubbatee namtichi sun sirrii miti jedhe gaallaa jedhe wayta si arrabse namtichi jaldeessa fakkaatu tokko bahee sii dubbatee amaarri no እንደዛ አይባልም ትክክል አይደለም ከሲን jedhe beeka ara rabbii jedhaati doofaa hin ta'ina an isinitti amarraan asaaxiluurraan deebi'u amarraan hin dhaabadhu maaliif ilmaan qabsoo ilmaan dhiigaatu itti jigaa jira ilmaan oromootu itti jigaa jira nam tokkorraan deebi'u kana doofummaa akkanaa kana dhiisa sheergataa gaanamaan yoo namni kee waa balleesse ila mee mucaan sun baheetiniin dhaqee daawon Itoophiyaa moo amaaratti tara daawon Itoophiyaa iyyuu jedhaa jirra amaarri daaraa haa taatu Itoophiyaa wajjinuu barbaadde isaan balau ጭንቅላቱን balau kanaan jedhu ministeera keessa taa'ee abiyyiin bira taa'ee summaa'inni maaliif amaaruma tokko baay'eetiin balaaleffatu argitanii gaallaa isiniin jedhan ጭንቅላቱን balau ወንበዴ ሲን jedhan እነዚህ ጎጠኞች ሲን jedhan አሸባሪ ናቸው ይታሰሩ ከጀደን አዲስ አበባ keessa deemanii ሃጫሉ ሞቷል ጀዋር ይደገማል ከጀደን mee amaarri takkittiin tikkil adallam ka jedhe kamin kenna ka doktoraa fi profeesara jedhanii looyera jedhanii illee bayeetiniin sirrii miti waan akkasii tiwiitaraa fi maaliin hambaatta abbaba ajandaa barbaadda anuu sii kenna ajandaa biraa waan haasawiti yoo dhabdeetiniin jette ani sii kenna waa'ee oromoo ijoollee mooraalii xiqquu fi kaan jedhu nam tokko jette maaliif nama ajjeefne gumaa nutuu kafala maa hin hidhamne nutuu baasiisa ilmaan oromoo kiyya ani arina dubbisa annama keenna osoo akkana du'u guyyaa mar osoo du'u nama 300 osoo du'u bultii ji'a tokko keessatti san dhiifneetiniin namni afaanin namatti jechuuf Twiiterii lafa abbabna Facebookii fi maaliin
garaa callaa yoo ta'in ammarraan of eegaa waan jettan laalladhaa namni isin duulla awwala nama akkas jedhu namni nama arrabsee miti hin araarsina ጭንቅላቱን በለው በጥይት jedhaan jiru kun achi dhaabateetiin ጭንቅላቱን በለው በጥይት ጭንቅላቱን በለው ቅንድብ ማለት ነው ከጀደሰን አማሪ ዱበቴ ጅራ ጋበሰን አከም ታቴ ጭንቅላት ማለት ነበር አንተን መታ ሲንደውዳዩ ነሞት አመ ዳበተኒቲን ነመቀይተን ሙጫንሱን ነፍሲ ኦፊ ከኔ በሄ ኮቪድ ኬስ ሶ ጅሩ ደቄ ፉሌሳ ሶንዶ ይፈቲን ደቄ ዳውን ጀደ ልቡ ቀባ አቲ ልቡ ገና ለገና ሶዳቴ ተሸማቀይጤቲን አሲ ዲፈማ አከጀቹን ቀብዶ ኦሮሞ ፕሮቴስቲንግ ከራለ ወጤ ያልተለ ሲቱ ለወጣ አደበ ቢታ nam imbeetan isin marti nuuf itti geessa nama kanniin linkii kanniin taagitti godha haa argu lammata nama qeequu dura ani maal godhe jedhe of gaafadhu yookaan taa'anii haasaanii akka kiyyaman OA keessa taa'aniitiin haasawuu callaa miti mana OA keessa taa'eetiin haasawuu miti laaleetiin maaltu waa balleessu maaltu waa jedhe kuni maa kana jedha summaa jedha jedheetiin dubbachuu callaa miti ani maal godhe jedhe of gaafachuu qaba ilmaan oromootiif ani maal godhe namni ambaa ammoo maal na godhe jedhe san hojjaan baafachuu qaba haga namni ambaa waa na godhe san haga saniin ammoo likkii saniin nama sawwaa godhuu danda'uu qaba nam tokko yoona kabale jabeessee kanaan kabaluu qaba ani sanitti amanaan ani mbeekwan yoo yaanni kiyya sinii ta'eetiin hin jedhee fi kaan jedhe namticha san biraan naagaa namoota nama arrabsan mara namoota sinii galee sirrii miti wanni kun daawun amaaraa jechuun hin jiru jedhe taag naa godha haa jiru mucaan jechuu anillee jechuu dhabuun hin malan jedhu daawun amaaraa garuu nama jedhe oromoo tokko kabaheetiin oromoof bahee achi dhaabate afaan keessa laaleetiin waan inni diqqoo dogoggora dalage malee maa kana dalage hin jedhuun dogoggora madalagayyuu maa kana dalage maa kana goote mee nama maaltu miidiyaa qaburratti pileetfoormii guddaa akkana jiru irratti bahee oromoo qeeqamee baheetiin nama Ameerikaa keessa jiru ammoo beeka where are you gaafaan DC dhaqeetiin hin jedhe asirraa kiiloomeetirii 1000 hagamii daayineetiin DC daayine namoota achitti hin argamintu har'a akkasiin jedhina oromoo protestiin akkasii miti jedhe har'a asii daayinee jiranu gaafa san namoota achi hin jirrettu akka jedhama waan akkana oromoon alaamaa akkasiin qabu oromoo araare abonotu samissi dhaye jedhiin achi dhaabatee mataa dhayi jedhee osoo si himu osoo gaallaa naachoo እነዚህ ወደዱም ጠሉ ገና 1000 ዓመት ይገዛሉ ከጀዴቲን ኦሶ ሲንጀዱ ሰን ኢሳት ሲንዱበን ፕሮፌሰሩን ኢሳኒ ሲንዱበን ሚኒስተሪ ቶኮ ገበሄቲን ሱን ስሪ ሚቲ አከነ ነመ ኖጃን በባሱ ፊ ነምን ሲንጀድ እንጂው አቲ ገሩ ነም ቶኮ ከአሲ ከኦሮሞ በሄ ኦሮሞ ፕሮቴስቲን ሰኒፊ ሚተከል ጀቹ ረንጅሩ የሬ ታገቴ አማራ ጀለቲ ኮሜንት የራስ ጉዳይ ስታከብረኝ ነው ማከብረ እኔ ስታከብረኝ አከብረሃለሁ እኔ ስታከብረኝ በአንድ ሀገር ላይ እንኖራለን ካላከበርከኝ ግን የሰው ልጅ መጀመሪያ መሰረታዊ ፍላጎትና መሰረታዊ ሁለንተናዊው የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር መጀመሪያ ክብሩ ነው ስታከብረኝ አከብረሃለሁ ካላከበርከኝ ገረው ግባ ክብር ደግሞ ዝም ብለህ የምታገኘው ነገር አለ ከፉረቱ ሚቲ ከበጃይቹን ዳይጤ ከፉረቱ ሚቲ ዩ ኢርኔት ነመ ከበጄ ሙልስቴ ነምኒ ሲከበጃ warra keenallee namni keenallee akkas ta'uu qaba namni keessanillee laaladhaa isin martinu nama hadha nama kana qeeqe nama bahee ijoollee daawun naftanya warra jedheeti nama akkanaa yoo nama qeeqeetiin hin jedhe namni sun nama akkamii boru nama akkam isinii ta'a nama sinii galee yoo biyya galee jijjiirraa wayii dhufeetiin hin jedhu eegi akkana godhu jechuudha sii galee ka aduu gishee tokko fa'a asiin dura akkasii isa gagaafa shaashamannee tokko ka dadhabe tokko isa hagammaa qiimiitti qaba ማሊ ጊሼ ከየዱ ጊሼዳ እንዩ ኤጌን ይሳለ ወኒ መርቲኑ ጊሼዳ ነመን አረብሶን አከፎየ ነመ ብልጥግና ገሩ ዱከራ ካሳ ጋፈሰን ይሰቱ ይጆሌ ሻሸመኔ አከነጎቲ ማልታቲ ካን ጀቴ ሻሸመኔ የረጀ አቺታ ኤቲኒን በርገረኛታ ሻሸመኔ አቱሬ ሻሸመኔ ሚታራለ ከሙጫ እንግሊዝ ረት ካከ ጀሬ ዳውን ጀሬ ኦሶባ ጀሬ አማረ ጀሬ what a big deal abu wana kasi salamatan godina jette tekes gote mal jette kan jette ambo akasi miti mali mata sida oso zinjiro ati asi ka afani wajere darus akasi kana chitti rawu aba elena so tagota namota daqiqa ani rat hasay qabati namota wan sanke kan tagira goda anatu likki sani tima itimudi والله نارسين نم أمارر والله بالله نفتنيارن نمكينا شنافة نارس شنافة أنا إلما أرومو قالي كبهيتني لبو وفيكن أنا I don't care كبيراتي
مالي في كدو أجرو هرا نمي نما عرب سيف أفان إنجري في كدو أجرو نوي كدو أجرو نوي أرومو كأجيف ما أجرو كأري ما أجرو كهيد ما أجرو نوي تكا نهر جغنوتا في سيغلي ور برتا كم نجنتي نجن من هيد أكجر نهر برتو وانو ليدرو تكين كنا براتي متي هر أجرو أسبانيتني أكسي متي أكنا متي مجاسن جغنكي يجراني يو أرجتي يو تاجي سجتها يو أرجتن نابل بلي جراني سانا ملي أنا تو وانشا كنا في عالم وانشا طبعا تاونا أما نجلا بدي يدبي نار سيتني أمري فتنا دقي والله إن مي إنه فاجر مي والله الناري أما الناري نانجتني سنمو جرتي ده نما كذي في رأيك إني أكو روموش توالدنا الحمد لله يس توالدنا إني أقولكم إني من البات توالدنا الكمتيو إني كسوي بلته كانشي ويدا مكليلا وسوي بلته أموري سفتو ميا سبسوني قل إن دالا سبنا ود عندنا نجر قدم يالكوش النجرنا كبر إني بني بعند بقول علم كبر ميماتاو عند سو ستا كبريو يا سو ملسو يا كبرشان كبر دمو يميسط علم ككيس ياو تچال لمسطش كبرن راسش نش ወይ ደሞ ሌላኛው ሰው ነው እንዲከበር ራሱን የሚያደርገው ከሰደበኝ አሁን ለምሳሌ እኔን ከሰደበኝ አንድ ሰው ወይ ደሞ ካዋረደኝ ደሞ መጥፎ ነገር ካረገኝ አንቺ ወይ ተዋልደና ያልሽ ሰው ነው እንደዛ አይደለም ትክክል አይደለም ይሄ ኢንጀስቲስ ነው እንደዛ መደረግ የለበትም ብለሽ ካላወራሽ ወይ ካላወራ እኔ በምን ሞራል ነው በምን መመዘኛ ነው እኔ ካንተ ጋር ቆሜ እንዳወራ የምትፈልገው مورالي كمين أني سوجينا هاسا وفدا أفانا مراتين هاسا كيس نفد أنا مرة أفانا مراتين هاسا أيو بأمارنيا نو مش أكميته أنا جيرا لينج جيبه بجرات جيبه بجرات أبشر اسم مرتين والله اسم جالد والله نتو تكنيتني غافي غافد دار جلت إني توالدنا إني يورو مولي إني يكتمال يا عرادا لجوجمنن يكتمام لجوجنن يكتر لجوجمنن የገበሬው ልጅ የነጋዴም ልጅ ነን የምንም ይሁሉም በኦሮሚያ ውስጥ ጆሌን ኦሮሞ ሁሉም ስልጣኑ በቀለ ደና ኑሮ ነው የሚኖረው ችግር የለብንም እኛ የኛ ስርዓት ወይ ደግሞ የኛ ባህል ሰውን አክብሮ ክብርን ይጠብቃል ያ ነው የተብላችሁ አክብረን አልከበር አላችሁ ክብር ምንድነው ክብር ከሳከብርሽ ነው ከጎረቤቴ እንድትኖር ይስፈቅድልሽ ነው እኔ ክብር እኮ ሄጄ ጎጀም ላይ ክብርን አልጠየቅኩም እኔ ባሌ ላይ እኮ ነው ክብርን የጠየቅኩት አክብሬሽ እኮ ነው ባሌ ላይ እኔ እኮ ባሌ ላይ አክብሬሽ እኮ ነው አክብሬያችሁ እኮ ነው አክብሩኝ በእናታችሁ እኔ አክብሬያችኋለሁ ያልኩት እኔ ጎጀም ወይ ጎንደር ላይ ሄጄ እኔ ሶማሌ ክልል ሄጄ አይደለም አክብሩኝ ያልኩት ተዋልደናል ለምትሉት ኦኬ ተዋልደናል ካሽ አባቱ አማራ ወይ ኦሮሞ ከሆነ ሁለቱንም አክብሪያቸው አለቀ እኔ በአማርኛ ደግሞ ይድረሳችሁ ይሄ ሆየ የሚለው በአማርኛ ተናጋሪዎች ዛሬ እዚህ ዳውን አማራ ያለ የሆነ ልጅ አለ እሱ ላይ ብዙ ተቃውሞና ምናን አለበት ልጁ ተናግሮ በስተትም በትክክልም ተናግሮታል እሱ ትልቅ ነገር አይደለም ዋናው ነገር ምንድነው ከዚህ በፊት የተባለውን የራሳችሁን ጭንቅላታቸውን በሉ ብሎ የተናገረውን ከመንግስት ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ከኢትዮጵያ ከአዲስ አበባ የተናገረውን ሰውዬ አንድ የአማራ ልጅ ተነስቶ ነው አይባልም ኦሮሞ ልጅ አይገደልም ብሎ ያለ የለም ያ እንደዛ ብትሉ ነበር ዛሬ አንድ ሰው አማራ ዳውን ስላለ አትበል ልንሆን ይችላል ግን ብላችሁ ተታቁም ጭንቅላቱን በለው እነዚህ ጎጠኞች አጫሉ ተገሏልና እንትና ይጨመርበታል ጆሃር ይጨመራል ብለው ሲዘፍኑ ነው ትክክል አይደለም እንደዛ መባል የለበትም ያለ አንድ አማራ ልጅ የለም ኢትዮጵያዊ ነኝ ባዩ ምናን አንድ ሰው ያለ የለም እንደዛ ካላልሽ እኔ ዛሬ ለማለት ተዋልደናል ብትለኝ እኔ አይዋጥልኝም እኔ እንደ ይሄናል ፋራ አይደለም እኔ ምን ገልጪ ሳራኒ ገልጪ እንደው والله እንበይኳን ትሩ እና ሼር አርጉት ይሄ ከተመቻቸው ይሄ ነገር ይሄ ወደፊት በአማርኛም እንደውም በአማርኛ ገባለሁ ጥልቅ ይየ ለክልኩን ነግሯለሁ በአማርኛ እኔ 5 ቋንቋ ነው የምናገረው انا اتكلم عربي እኔ አማርኛ አወራለሁ I can speak English
አፋን ኦሮሞን ዱበዳ ሚም ነጆ ከኪስዋሂሊ ሌላው ምን ነበር ወላሂ ጠፋብኝ ጎረቤት ነው እዚህ ጎረቤት ነው ብዙ አይደለም ሶ እና በዚህ ሁሉ ቋንቋም ልናገር እንችላለን እኔ የፖለቲካ መተለዋ ነፍጠኛ ክብር አቅም ይሄን ነገር ማወቅ አለ ነፍጠኛ ክብር አቅም ትክክል ክብር ለክብር አይደለም ሊያዋርድ ነው የመጣው ነፍጠኛና አማራ የተለያየ ነው አማራ ሌላ ብሄር ነው ጭቁኖ ብሄር እሱ የሚኖረው እሱ ቦታ ያለው ገበሬው እንደሌላው ሰው የሚኖር ነው ነፍጠኛው ግን ሊያስገብር ሀገር ሊያቀና ወደ ኦሮሚያ ይዘመተ ዘራፊ ግሩፕ ነው በጠመንጃ እሱም ለምን መለየት እንዳልቻሉ እኔ ግራ ገባኝ የአማራ ተወላጆች ሀደራ ይመላችሁ ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ነፍጠኛና አማራ የተለያየ ነው ነፍጠኛ ማለት ነፍጥ አዞ መጠመንጃ ይዞ ለዝርፊያ ኦሮሚያ ክልል የመጣ ነው አለቀ አይደለም እኔ ነፍጠኛ ነኝ ካልክ well ለምሳሌ ኦነግን አትወዱም አውቃለሁ ኦነግ አባኦ ወይ ደግሞ ኦነግ አትወዱም አማራ ወይ የተባለ ወይ ደግሞ ነፍጠኛው ኢትዮጵያ ነኝ ማለት ኦነግን አይወድም ኦሮሞ ሁሉም ኦነግ ነው ማለት አይቻልም ኦነግ ራሱን የቻለ ለነጻነቱ የሚታገል አንድ ግሩፕ ነው ኦሮሞ ግን ሌላ አለ ኦፒዲዮ አለ ምን አለ ሁሉም እና በግድ እኔ ኦሮሞ ኦነግ ነኝ ካልኩኝ ኦነግ ነኝ ግን ኦነግ አይደለም እኔ ኦሮሞ ነኝ ካልኩ መቀበል አለበት ኦሮሞ ነኝ እንደዛው ደግሞ ነፍጠኛ ካልኩኝ ነፍጠኛ ይሄ የገደለና ድሮ የኛ ማንፈልገውን ስርዓት ኢትዮጵያ ላይ ጫነና ኢትዮጵያን በማንፈልገው መንገድ ኮንስትራክት ያረገ እና ይሄችን ሀገር ደግሞ ለውድቀት ይዳርገ መጥፎ ስርዓት ነው ብለን ስንነግራችሁ ኖ ነፍጠኛ ሀገር ያቀና ነው ነፍጠኛ አባቴ ነው እኔም ነፍጠኛ ነው ካልክ ችግሩ እዛ ላይ ነው እንግዲህ ነፍጠኛ በምንም መመዘኛው ነፍጠኛ ትክክል አለ እኔ የዛሬ 1892 የታተመ ኒውስ ታይምስ የሚል ኒውዮርክ ታይምስ ኒውስ ታይምስ የሚል ጋዜጣ በቅርብ አየሁ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ በቅርብ ኦኬ እሱን ኮምፒውተር ላይ አውጥቼ ሼር አደርጋለሁ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ ምኒልክ ወደ ሰሜን ወደ ደቡብ ዘምቶ 10,000ዎችን ገሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ማርኮ የገባው ደግሞ ወንድ የደረሱ ሳይሆን ልጆችና ሴቶችን ነው ማርኮ የገባው ወንዶቹን ጨርሶ ማለት ነው ይሄ ጋዜጣ ነው ይሄ ድሮ የተጻፈ ነው እኔ ያመጣሁት ነው የምነግረው የለም ይሄ ታሪክ ተቀምጠን ተነጋግረን እንትን ኦነግ ሸኔ ነው ኦሮሞ እንደዘና የምናውቀው እሱ ከነ ነፍጠኛ እሺ አልহামዱሊላህ ብዙ ጊዜ ማላጠፋም ካንቺ ጋር ኦኬ ካልገባሽ ኦሮሞ የተለያየ ነው አልኩሽ ኦነግ ድርጅት ነው ኦሮሞ እኛ ኦሮሞ ነው ኦነግ ሌላ ነው አማራም ደግሞ አማራ ነው ነፍጠኛው ደግሞ ነፍጠኛ ነው ሌባ ነው እና disagree with you okay ሳህሌ why you disagree with me disagree yet እንደንዴት disagree ገቱ እንደንዴት ገርዋን ወን ማን እንጀ ተቆምበ ቆይ አፋን አማራ ቤት እንጀት አንሰን አማ ካመታ ሚላ አኒ ከሬፊ ጀሬት እንጀሩ ወን ይረዴቢው ጀረቲ ሀራ ቄቃ ቱርተን ዳበዳ እንቄቂና ነማ አፋን ኦሮሞን ዋበሌሱ አማ ኦሮሞ ዋበሌሱ ማላ ነማ ሚሌነባ አዱኛ ከነራ ነም ጅሩ ሲገለ ኩማተማንባ ነምኒ ኩማተምኒ ኩኒ ሀገነዩ ኦሶ ዋንበሌሲን ኦሶ መኪና እንጨብሲን ኦሶ ዋንጀዲን sarara tokko baheetiniin qonqofii dhageeffachuun waan guddaadha you should proud to be oromo ta'uu keetitti boonus irra jira maaliif siin jedha kana gaqqabee sitti hima habashaan yoo salaamee salfii baatu durillee taate ammallee wayyaan irratti baatu gruupiin lama waltumti ofuma no san hin jennu kana jenteetini waltumti hagar aatittillee አብይን ደገረጀቴ ባቴተኒ ማልጀት ቤተኒ ኖ እስክንድሪ ፈታ ይረኩ ኖ እስክንድሪ ሚቲከ እስክንድር ኢሳ ወልፍቴ ወልቱምቴው ጃምባቱ ፊኑ ኦሮሞን ገሩ ተካ ወልልቴ ህምቤይቱ ወልፍቴ ህምቤይቱ ቆንቆፊ ደገፈቲ ወንተ ከተ ኤምቤኩ ከናፉ ሀራ ሜላላ ቡልቲ ሸንተም አፍርተሚ ሰደም አፍርተሚ ሰገል ኤገ ከራረበው ጀልቀምነ ወንተ ኮተ ኤምቤኩ ጀረቲ ኢጆሌ ቲኔጀር ኢጆሌ ዲዲቆ namticha adii tokko tumte tokko malee sanillee keezii ofii qaba
waan bira namni waliin tumne Oromoo waliin tumne Amaaraan waliin buunee waliin falaxne namni hidhame hin jiru wanni tokko badii wanni dalage hin jiru namni ilmi Oromoo addunyaa kana marar baalaala haga ummata nagahaa ta'e ofiyyuu you should proud garuu osoo dubbatu down Amaara jennaani akkamitti sanjeedha jedheetiniin ka ajandaa barbaadu marti bannaate mooraal yinuure mooraali makeetii fiyyuu namni akka jette nama akkanaa qeequu dandeettu xiqqoma isii yaadi. What ground do you have? Bakka namni sun jiru yatta waan staatsii namti sun keessa jiru jira beeyta osoo namti sun biyya Amaaraa irratti namni jalaa du'e obboleessaa ajjeesaniitiin ta'e down Amaaraa miti osoo dhaqeetiin akka jiru gondariin gaggargalchuu danda'e gaggargalchuu ta'e maal goota kanaafuu dhiisa okay እንዴት ኦሮምኛ ማማር እችላለሁ አዲስ አበባ ተወልጄ ያደኩ ኦሮሞ ነኝ ግን አልችልም ኦሮምኛ እስቲ ማላበ ኦሮምኛ አሰላ ግቢ አሰላ ያስተምሩሻል ወይ ደግሞ አዳማ እንዴት ኦሮምኛ መማር ይችላል ኦኬ ኦሮምኛ መማር ከፈለግሽ በጣም ቀላል ነው ቴሌፎን ካለሽ አባጫዳ የኦቁቤ ኦሮሞ ብለሽ ከጻፍሽ ብዙ ነገር መማር ትችላለሽ እንደገና ደግሞ ዲክሽነሪዎች አሉ እና ቴክስት አድርጊልኝ እኔ ብዙ ዲክሽነሪዎችን ልክልሻለሁ بجيتنا والله سن كفتي يس كنافو وني سنينجر وكنا الماء رومو والله بالله نبون ستن بكاميرا نبون ستني جبادا اما إردي بي وني سنتيم وري سنجل ثريتي نجري وني جل قبرت حاسيتي نجري وري شكيك ابدن وري دياسبورا جرو كرتبه في ونو غدون مال جرا كوني هرينا نجا قولهم فايدين كبوري جتن هندو قرينا هريرة وان قدّا قولون دا كيستو هر واني قدّا دقيهتي نينجده state of Minnesota كيستي سنترون لما سنترون يكون توقفها سنتر يكون state represent جتة كواشنطن دي سي جوري جورا almost منجستي state توقفه جورا لما كيسا تك إيمي كولبتشر كنا من زيامت بريزيدنتي أمريكا تأوفر درجهم وجرايو إسي تك كيسا إسيدا إسين توني دورا دابت إلمان أورومو جين دابت مرجع إلما نما كإثيوبيا كيسا تدار رموف كهيد أمو في كنامرة دورا دابت سن موتومان أمريكا دفيتنين وان كنا فانا بو إيتنين أكر أبو جتتنين إيجن نقلته مقا جوار دويته جواري في غربا براك هيد أميتنين سنيلة مقا دويتتنين أكا قديفة من هذا التماني قويا كنامرة كمي هيد أمني جتتنين كتبت توكوسان لما تا كونغرسوتا كران دما دي دمي أوليوتين سايني تقولني state of secretary of state تقالشاني جرانا سيندورا secretary of state يكون كأمريكا واي إما علالا ويجونا ترامب يومتي واي إما علالا ملالا واي إثيوبيا يو بربارني تنجرا جرت سنتولا secretary of state تولا وان أجائبا يوتان تقالشان كاليسا سودان عندك بومبين secretary of state كبيتنا بيبليسا أمريكا سودان عندك أبي سودان جرجت شو دقيناني روبيلا جتجبان إيرلاينسي كجرانا ديمو جرانا قرقل شيء سودان كارتوم عندك يو دقيت نينجر أنا ما مرجع على تكون ندب سوج إثنين دي بومبين is the first time أبيين موتوما الدنيا كدب سودي ده كاره بيجت تدايته ككندا منات تدايته كجرمن منات تدايته ويتني نجاك أبوي تأرومون هركو جندويته أرومون هرك جلا كافنان جندنا ما تيتو كذا كبل بلا رت لكن تندو في نيجر كأمريكا تندو فينا أنا كنوا وان جريمة يعني كنوا وان قرن أكناني متوان قرن DC أكا إتي هيرا باهان إتي نوهي ميمه أباسي DC إمباسي DC إمباسي DC ما لبيتني DC كيسة تباون دندنا وما ركنا كم DC كيسة تي yeroo dheeraa barbaada ijoolleen DC xiqqoo rakkina jechuun wal tartiille DC jechuun bar asiin dura isinitti himeera DC jechuun Addis Ababa isaan jettu isaaniif wanni wayita DCtti hiriirri yoo deemu bakka maraa kaanii dheenuuf irra ooluuf itti mul'isneetiniin akka gaabdurii goone jechuun lola badrii tokkoffaa fi lammaffaa kanaafuu DC miti bakkoon biraatti dalagaa dho'ichisista الدنيا رتي بكمرت يو إنه إمباسي ساني تشوفني تنينجران درو دابتني تنينجران جرتوني أما يو قد مارتي
kamirraa akka isinitti wallaalee malee jarri tunniin ikonomikaaliin jigaa jirti. Warra politikaa jaarsummaa ergaa jirti. Warra san irraa ofirraa eegaa dhiyoo tanallee irraa haasa'ee jira. Olii gad deddeemaa irra dippiloomaasii ofii tolchuuf sunillee jalaa fudhataan jiru. Ameerikaan jalaa dhooyte. Investimentiin biyya alaan namni uggeetiin mallaqa biyya isaaniitti ergu hin jiru. Qeerroon yookaan ammoo ilmi Oromoo ka uggureetiin bar cal'iseetu ilmi Oromoo maal jedheen? Ilmi Oromoo cal'iseetu biyya san cimgata. Cal'iseetu karatti hin bahini karaayyoon cufin cal'isteetu teettee mana teetteeyyuu biyya san cimgata. Rabbiin lama naman dhooggatu. Rabbiin lama naman dhooggatu jechuun Rabbiin aqlii nama qabu. Nu keessa ajjeesisa, nu jala ajjeesisa. Waan rabbiiti kun. Diinni nama mataa ol qabate nu jala ajjeesa. Gowwaa keenya mool kaasa, kan nu ajjeesu, kan nu haamu, kan akka bilxiginnaa keessa taa'eetiin nu fixaa jiru. Garuu maaliin nu kaase rabbiin baay'ina kennaani. Sabrii kennaani. Wal dhagahuu kennaan yoo kaaneetiin waan itti garagalle tokko akka dakkaa gooneetiin irraan tarreetiin hin jennu. Obsa kennaani. Hamtuu yaanu namarratti. Biyya teenya taa'aniitiin nama ajjeesuuf hin deemnu. Biyya teenya keessa taa'aniitiin nama hamtuurra yaaduu hin deemnu. Har'allee osoo biyyi teenya nagaa taateetiin jette bilisummaa nu qabnu yookaan immoo biyya teenya keenya argannu ol isaantu argata. Namoota sabaa sabalmoota hin beekan kanallee akka nagaan jiraatanillee hin beekan. Wanni isaan beekan kabiraa akka fedhan sanitti nu gurguruu fi waan fedhan nu godhuu nu rabbulchuu nu zarafuu nu gabbarsiisuu san hin danda'an. Wanni isaan barbaadan sanii keessatti horii nafxanyaa. Kanaafuu rabbiin wallaalaa kenna haa dammaysu beekaa jenneetiin sirraa haasa'ullee akkatti dubbatu rabbi haa barsiisu. Wayita siigalee diqqoo isii waa dhumti of kilaashii osuma garan dhukoosu yoo diqqoo isii asii aboo callisii jedhee garana qaragalchullee rabbiin nu haa eegu jechuun kabarataa jiranii. Nama kanneen qeeqean maaliif nama akkanattu of durallee nama balleessaaf saniif jabeessee jala sararee ittiin. Saniif jala sararee ittiin maa jira. Nama akkanattu nama har'a si qeeqettu borullee si ajjeesa. Namoonni har'a wallaahi biltsiginnaa jala jiran ka gaafa shaashamannee warra shaashamannee qeeqan saniintu baay'inaan biltsiginnaa jalatti hafee har'a. Baay'inaan akka leenjisoo fa'a, akka gishee fa'a. No akkasii miti meeshaa shamanneetti wanni ta'e sun hin ta'uu maalii kaan jira. Marti nu biltsiginnaa taate Oromoo warra gurgurate. Har'allee warra san beekaaf saniif akka ummanni kun of duratti Oromoon gurguraneef gilsa itti himaa jira. Oromoo qeequu irraa dhaabaddaa. Oromoof nama dhaabateetiin hin jedhe qeequu dhaabaddaa. Amaara arrabsuu miti maalii arrabsuu miti waan fedhe haa jedhu waan fedhe haa dubbatu yoo barbaadde keessaan gorsa akkasii miti abboo akkasii jedhiitii harka duutuuta qaqqabe. Akkas qabna nu aadaa akkasii qabna. Duratti baateetiin nama hin qeeqini irra deebi'aa jira waan kana isin jaaladha isin marayyuu qaalii ilmaan Oromoo maal isin qarqaarare sirba ganama reefi dhageeffadhe tokko isin dhageessuu